أزول 30 دقيقة. أزول نشوف ونشوف كنت رسالي ذاك نرد نوي أكا سنة 4 ديال أنا سنة ساعتين باش تبدو تمليليت ديال لاجياسكا أو كذا لو اس بنعكلو شاد نوي مدوالو الحالة تقنعو تكتسوالي من الفور من زرعة وراسيال يبدو الماتش ما تقم الحالة كيني كدو فور يمكن ترتاحيهم سي دي زافيرس كتسواليم ذاكيني دونك شارجو يبني شارجو بارفوا لي سيغنال ليبر كامل دونك يزمر الحل الماتش إذا كانت ظروف اللي تكين لاجي اس كا يزمر الحل هاد تصعب سو التيران دي بزوج بيان سور التيران دي بزوج انو يسمى كتوقفور الميوران على كل حال من لاجي اس كا بالعكلون ذا صميض ما بزيون لو روندمون هادي صعب دونك وكي كان يبغي سيدنا وين سيت ان كونتكست في كل طرطا كاين يكدو فول دونك يزمى الحال لكن غادي يبدل الفايده الله جات كان كونتريس نوالا كان دي لاباج فيسبوك بالعكنون نوالا لي كومونتير دونكوراجمون باش كني تربح تنسن هذا تربح ذاك كونتر الله جات خدم المجهود نسن بيان سور باش هذا وين هذه وين فين قوضين ودي غني هذا ماركين لادات يجي هذو راين دلا جيسكا بالك كان النوذا كان مزروي وقتها كنت يتورا لا جيسكا بنعكلو يبان وفات بلي ورارن تزك سكواس 2017 لا سيزون 2017 زرا لا دات اكزاكت عندها كان يتورا لا جيسكا او كل اس بنعكلون دي لا كوب دالجيري عندها تخسر بنعكلون يسوي غير ولاش لا جيسكا يربحن وذاين دنوفا اين النظام اين يعني تربحت بنعكلون إلا كان تظرم باللي تربحت تقديم تاع هذا سنين من الميد النولفا خاصك كني ستين كومين اللي صبحا اللي عليهم كنت تمدينة الجزائر بنعكلون قرناس زيت اني ربي بنعكلون نادي الرياضي بنعكلون تورا قرناس اطوال سبورتيف دو بنعكلون كي السوال تورا الحقيقه في الولد ذوك سكواس 1935 فوندي اون 1935 المعناس تامغار بارابور الله جيسكا يديروا لنا ذوك سكواس 1946 دونك سي بون دو سافوار لي مواكينيو خايونا ذي حقار هذه حقار تربع تكنتبغو تيلي لا جيسكا كماس دونك السلام يروي الميدا يكونفوكي 18 مليون 18 مليون سين لي غارديان رحمانيا كل حديد سان لي ديفونسور سويد بوحكاك بن زايد معمري نشاط اكد قطال 4 مليون مع طلع بوخن شوشي تاع 8 كد عمريش 6 إيمنطاقن لي زاتاكو رجم بوعاليا بركان ماتوتي نسوبا اكد مواكي ويكيني يدي كونفوكي الميدا بيان سور هذه السلعب جوسكا 16 جوار دونك حاشا سين كان يقيمن زمانة دي السكشم 5 هذيك شمال 11 ومن بعد زمانة ديالو زرع 3 وكيلا 3 لي رومبلاسون 3 5 فيريفي غير مليح فوالا ذا شو دونك تسمليليت بوسوس تسعة تيرغوغا تموت في الجزائر يظل لي ثلاث جوج تمليليت ديال المولود ديال الجزائر في لو باك المولود ديال يربحن يسمي غير ولاش هذا يكتب فور هكا زوره مخلص سلمى سيدي مهات سلم دي الصوت انفور يمكن كاس
كاسة كايسي كنت تصاير دوتا كيجين تلميذ أدغني تلميذ كنسنقار فوالا الزول عميروش يتباشي العسلام هاي فوالا دونك نسكمل كان لا جورني كيني دونك السكيني اديني سنة تمليليين سكين لا جي اس كا كنت بالعكنون او كذا تمليلي خنشنا او كذا البيض ماذا زكا اديني تمليليت المقرا الشنف لو اس السوف او كذا لا جي اس صورة دونك يريس حراوينا زكا لي زاربيتر تمليليت لا جي اس كان الدهر رجاء اكو الدولار ممكن لي تروا زاربيتر دونك لاربيتر لي دو اسيستون لو كاتريام اربيتر خلناس بواب فوالا دا شو روني ديني غاك تمليليت كي ناوني زمان الحاج كان إمهات أكفور إزمار اليوقم هذه يروي الحالة يثمن غيصاير وصدران يوما اسكو لا جي اس كان بروفيتين سلاشت سوغلية كينو أوفور بومان ينوان دونك النار بن عكنون بروفيتين سوغليين بومان كينو أنظر خاطر ذا شنو راه ديال تمزوال ذا صمير افكتيفمون الا وصمير ذاك اللي تبدا تتزوجو السكين ديجا تصبحي الا وصمير دونك تمدي كاين يغني سورتو في السادة ساون هذا يصمير الحال تسلم دي مع تسلم دي مع رعود تسلم دي رعود إنو تيد ما تسلم دي رعود عمير وشينا غير تسلم دي رعود صراحة دونك هادي وتوفر كاين الصباح يكثر رعود الوضوط صوضون لكن خارج لكن شنو شنو خدامة رحمة ربي دونك فوالا يكات وفور يكات مليح يكات فوالا دونك دا كان يزمر غادي ونتي دنيا هكا دون ليميديا ولا غادي هنا عميروشي ناد نورمالمون لا جي اس كتربح 5 يسوين اليوم ريست ابروفي ها الفو با بون لا بود الاول فوالا هاتات مديد تيزوجو شارجي نورمالمون غادي يكملو سميضه كاينين مادا زكا فوالا مديد تيزوجو كتب فوري في كالتطاير هاتان وما تقدرات للناس ريفان لذاك ديجا مقلت كان ري سينا هنا سني تبدات نرجعونا لو يجيني امك الحالة ذاكيني فوالا خمسة ديالنا كاش تروح كان دقائق نوغال التيك توك ندخل مع اللايف ديالهم عند هذه الناس زمرا ما تسولهم زمرا ما تدي كيما تسعى من كونت ان كونت نتسقارن ما تسعى من كونت تيك توك زمرا ما دي كيما زمرا ما تسولهم هذا ديرهم الراي نون ما تسورا هذا كان ليسونسيال كيما فوالا ذا شو عاون ديني رزق لي تسوق وتخبر غير ضرون دا كان ديزاكسيدون يغني عفوا بين يوم دون ان شونتيي فاند الخبرات افريقيين ودي غني سن يظن ذو كان اليوم ومن بعد نوغال في الاسود كينين تخلي على فيشن دا ماركي اكزاكتومون دا ديتا وتزيدو فيها غير دونك نعطي كان هكا الا فافيت عندها فغير سورتو دار الولها والسنة كي سورتو شو سمير الناس حنوش كاع طاس الحوايج يفو فيها تراز اتونسيون بالوقت الزمور يتجمع ناس زمور يعني يجمعوا زمور تسوى يتسوي ديت يغفلان لو دي غالينا في الزمرين ينمو مزاريخ مزرين غادي تسالينا في الزمور
أرد ساون ومن بعد ديغني سي ظروكرا ناوي نروح نطروح نسن بسبواسني نقول شوف خدمة يون الوقت يون جورنال ذاكيني نبدا بيلون هكاكي نوفا اطاس ديسبليسين ما جمعنا زمور جمعوا زمور وسهيلة يعني الحقيقة إسماعيل يساوي إغبلا عندنا تسمرين القاعة يقعد يسهل بيان سور مي عندنا النظام لاني مكوان النظام يفو فير تريز اتونسيون دونك فوالا عندنا الخدار عندنا ريف البردان سي ديفيسيل الزمور سبو ساكنين مثلا ديال 80 100,000 سي نورمال دروس الحقيقه دروس مازال 300,000 اللي ترى دروس ما تولى العتبيس فراش تجمرين انه تصوت دينا تموبيليزي راسك كامل هذا خذوز شطوح صافولا صافو البريني ومن بعد ويث بيبيث يشكارن ويث المعين صرا ديالنا تاوي الحقيس سي فريمون من بعد صاروا بيان الشعر العتاب اك تدريب دونك مازالوا زوين يرخص 80,000 كوري يرخص ما ولي امريكا الزيت كيني وردينا ديجا الزيت سونغو غلاي ومع هذا الزيت تجمع الزيت القبيله كان صغار نويه فوالا دايا كان هوني الدنيا كون جات الثوره كاينين تمدينة تيزي وزو فوالا كون جات ندير الوليم هاد السلم يراعو تمدينة تيزي وزو ودوها الغروب لكن وين تغرى يون داخل مرة سمير إنه في كان ود إلي قيمنا كاين فيها سرفتية
رعود رعود. إنو تيد كان ودي قمنا يدي هكاكي خلقنا 4 يدون تورا صبن قال 13 ولي شويه ربما ومن بعد صبن ده. إنو تيد كان ما يتصفى الصوت لكن واسع. سي بوكلي ميون دون عميروش نا نوفل نا إجلوان الزول في اللون كيف ما تزمرم هذا يدي يمكن الصوت ما يتصفى مليح نا خاطر. أول un petit mot et le commentaire mieux et des ما الصوت يصفى مليح خاطر بغاو نظهر على بورتاج imaginaire il y aura en 2010 le 1er janvier 2010 بعد نتيد غرير أتيد تردوير بالك القبيلي ومن بعد أتيد غراس فرانسيس نغتيد غراس فرانسيس نولي موني عجبنا خاطر إنو تيد ما يتصفون الصوت مليح صوتي وما يتصفون خطأ. لا ولاش لا ريبوندونس هنا كلها والزمان ماذا تكتب ان بتي مو إنو زايد ان بتي مو un petit mot un petit mot s'il vous plaît. Oh my God. واليونت والعظم ويزمر هذا ديالو دينا شي لو سون دونك وني تصفار الصوت مليح إنو تيد مودي تصفار الصوت مليح بون باش رجعي حبسها من اللايف فهذا وني دارا عينات يون روبورتاج إيماجينير يوري غا شحال من سنين هايتين. Donc voilà, je suis vraiment malchanceux. Je vous le dis parce que c'est vous, hein. Parce que je sens bien parti pour travailler toute ma vie dans ce torchon de Kabylie News, que tous les Kabyles de Kabyle.net qui ne se respectent pas qualifient par ignorance d'arabo-islamique. Et heureusement qu'ils ne sont pas nombreux, les Kabyles de Kabyle.net, bien sûr. M'est tombé comme il m'est arrivé sur un rédacteur en chef, Kharzman, dans l'ère décadente, comme celui qui le dirige et faire toute sa carrière en journalisme et en cyberjournalisme avec lui, je crois que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour comprendre que j'ai eu plus que ma dose de calvaire. Pas de vaccin contre la grippe H1N1, bien sûr, il ne faut pas arriver là. Hein. Si je tiens encore la route, c'est parce que tout le monde me dit que mon métier est exaltant. Je sais bien sûr que tout le monde se paye ma tête et que tout le monde s'esclave dans mon dos de journaliste. Mais croyez-moi, il est exaltant parfois. En effet, ce métier, et c'est pour cela que je m'accroche à lui. Tenez, l'autre jour, mon rien de rien d'acteur en chef, le Khartsouet de l'ère décadente, m'a bipé pour que je l'appelle, donc le rédacteur en chef de l'ère décadente, il m'a bipé pour que je l'appelle pour qu'il m'ordonne le truc habituel, quoi, d'aller faire un reportage au village Nesksus el-Vsal, les gens du couscous aux oignons, le village des gens du couscous aux oignons. Cela me changera du village Nesksus Zviv, le village des couscous aux raisins secs, que vous connaissez, auquel vous attendiez peut-être qu'il m'envoie.
Il m'a dit, cela me changera du village à Vive, le village des As couscous au raisin sec, que vous connaissez, auquel vous vous attendiez peut-être qu'il m'envoie. Il m'a précisé qu'il s'y déroule une conférence sur la criminalité et que, paraît-il, Kabilinus serait cité. Tu me ramènes tout ça, juste pour information. Vu, m'a-t-il ordonné, comme le fait un adjudant d'une caserne de Sibérie à l'ère glaciale soviétique. Eh bien, j'en suis revenu les yeux rougis, non seulement bien sûr par l'odeur des oignons qu'on sent à tous les coins de rue dans ce village particulier, comme vous le supposez, mais surtout par un fou rire jusqu'à en pleurer qui ne me quitte plus depuis que j'ai vu ce que j'ai vu. Je ne vous raconte pas, enfin, façon de dire, hein. Figurez-vous que les Esksou Slopsol, donc le village du couscous aux oignons, réputé comme un bloc soudé de voleurs en tout genre, ont décidé de franchir le pas. Ils ont décidé de sortir de l'anonymat et de s'afficher publiquement sous un statut officiel. Pour ce faire, ils ont décidé d'organiser une conférence non pas sur la criminalité. Oh, يا بحري يونو بحري مخلص كاع يا بحري ها ما قلت زنزين هنا هنا كتب بحري ها بابا كتب بحري. Donc, أتكملها. Pour ce faire, ils ont décidé d'organiser une conférence, non pas sur la criminalité, comme le croyait mon rédacteur en chef, Niala Taïf souhaite, purée de temps, mais plutôt sur le rôle positif des voleurs dans la société. Rien que ça. Il ne manquait plus que ça, diriez-vous de votre côté. Et pourtant, c'est la vraie vérité de vrai. Il faut voir la plénière pour en avoir le cœur net. Je dois reconnaître, dans ce village de voleurs, de mère en fille et de père en fils, il y a de la classe. Ils sont bien organisés, qu'ils n'apparaissent point comme des voleurs. Bien que ce soit un village de voleurs, ses habitants me sont parus honnêtes sur une ou deux choses au moins. Ils assument leur larcin et ne volent pas chez eux. Ne volent pas chez eux ou entre eux. Vous pouvez circuler où vous voulez dans ce village, personne ne viendra vous voler. Et pour cause, le chef voleur du village a imposé de la bonne gouvernance. Tout le monde peut voler, à condition de passer par la voie hiérarchique. وهذا تكرر إلى قبل تعدل par voie hiérarchique. À quoi bon prendre des risques? Par exemple, si quelqu'un veut voler, il saisit le chef du village qui étudie rapidement la question avec le conseil, Tajma si vous voulez, pour généralement donner son quitus et la couverture qui va avec. Le bonhomme, façon de dire, le bonhomme, c'est un bonhomme.
peut aller ensuite voler ce qu'il veut, sans être inquiété par quiconque. De toute façon, un voleur ne peut inquiéter un autre voleur, sauf à lui demander une part, et pour cela, tout le monde coopère, collabore. Il y va de l'intérêt de toute la mafia, je veux dire de la famille. La preuve, jamais un voleur n'a été pris la main dans le sac d'un autre voleur. Je vous mets au défi de me parler d'un seul cas, de me citer un seul cas. Donc, dans ce village de voleurs, j'ai remarqué une sérénité totale. Le village à Souslomsol, le village du couscous aux oignons. Dès qu'un vieux vous sourit, vous verrez une ou deux dents en or dans sa bouche. Il vous l'avoue immédiatement, c'est le résultat d'un larcin sur un quelconque cadavre. J'ai constaté que les habitants de ce village de voleurs vivent heureux. Soit ils ont la conscience tranquille, soit ils n'en ont pas. Ils s'assument comme voleurs. C'est un métier noble, disent-ils. J'étais comme vous très étonné au départ de les entendre dire cela. Mais lorsque j'ai entendu quelques-uns de leurs témoignages, j'en ai ri jusqu'à en pleurer. C'est d'ailleurs pourquoi ce village a choisi pour accueillir les assises de leur organisation. Les intervenants se succédaient à la tribune pour rendre des hommages à tel ou tel voleur qui a disparu et exprimer son soutien au grand chef des voleurs de ce village, avant de déclarer son accord à l'avènement d'une organisation officielle de voleurs qui défendra leurs intérêts moraux et matériels en toute légalité. Mes amis, il n'y a pas de honte à assumer son rôle de voleur. Plus jamais ça, dira l'un d'eux à la tribune, et qui dit appartenir à une lignée de voleurs qui remonte à plusieurs siècles passés. Le voleur est comme ce serpent à sonnette conquérant, mais qui ne vous débarrasse qui nous débarrasse. Et voilà, le voleur est comme ce serpent à sonnette conquérant, mais qui nous débarrasse de ces rats et souris qui font peur à nos femmes et nos enfants, explique un autre. Un voleur débarrasse ses victimes d'un trop plein d'argent. Là est le côté positif de la chose. Un voleur pousse au travail ce qu'il a ruiné et par ricochet au développement. Un voleur entretient la dualité riche-pauvre. Un voleur permet aux gendarmes d'exister, aux policiers aussi. Dira un autre dans la salle qui a fait remarquer. أما ولاش مخالطون مسيرين راه إلا قادرين مخالطون باش نتصطفوا. Donc c'est du travail, il crée du travail. Un voleur ne fait que transférer une richesse d'une banque à une autre, d'un compte à un autre. C'est vrai finalement. اللي أخري ونسي جمعتني الكونت اللي الكونت ينس ça reste toujours dans la banque. Un voleur paye cash
et sans trop de formalités et entretient l'économie sans bureaucratie. Sans bureauc- bureaucratie. Un voleur va droit au but. Ah. Ce dernier a raconté tout en rire et devant une salle qui s'esclaffait comment certains se mettent à voler en utilisant toutes sortes de subterfuges. Il a dénoncé alors ce qu'il a appelé une atteinte à l'éthique du vol, en citant le clan des mises à pied. Là, j'ai tiqué. Cela m'est apparu bizarre, d'autant plus qu'il ne cessait de me fixer des yeux. Si bien que je me suis senti tout honteux. Pourtant, je n'ai rien volé moi. Je n'ai pas compris cette attitude, d'autant plus que moi, question mise à pied, je n'en fais que subir leurs effets. Je suis rentré au bureau tout confus. J'allais tirer des conclusions hâtives. Mais je n'ai pas de preuves. J'ai consigné alors tous les éléments du débat dans un article intitulé Du rôle positif des voleurs dans la société et du clan des mises à pied. Pour une fois, rien d'acteur, mon rien d'acteur, cher rédacteur, mon rien d'acteur en chef le Kharzman s'est tu et n'a rien dit. J'ai trouvé cela louche, d'autant plus louche que j'ai appris qu'un groupe d'enquêteurs travaille d'arrache-pied depuis quelques semaines pour envoyer ce rédacteur en chef le Kharzouet et son clan en prison. Pour ça, je suis impatient de voir ça. Je sais que c'est très proche. Je vous le disais, je l'aurai un jour, je l'aurai. Notez bien. J'ai reçu ce message énigmatique de mon informateur que je vous livre en copier-coller. Aux dernières nouvelles, les enquêteurs ont eu leur part du butin et tout a été classé. Le chef du village a été promu chef de la tribu et tout le clan est heureux. Mais gardez ça pour vous. Ne le dites surtout à personne. C'est confidentiel. Inalbo. Reportage imaginaire. غراوني ده reportage l'un des reportages imaginaires يسوى des cabinets un blog.fr ما يبغى ما تولي من روبورتاج ايماجينير يخدم عما كاينين تولي ما تغرم كاينين روبورتاج ايماجينير دو بي ام اس روح الكابلي ان بلوغ بوان فار خدمة روشارشي لي روبورتاج ايماجينير دو بي ام اس on y fait une série de reportages ماشي هنا وين لي روبورتاج أتتولي الكتب فول هكذا فول وفيني دغارة هكذا في زوج الكتب اللي فول الكتب ماشي كرا فوالا يعرف لو انا يدير لي ما الا يصفى الصوت ديالنا خاطر الحصون تنمير تنون ألف فات هيا باي باي